e ɓernde nde ɗum woni pulaar ngu ɗum hami maaya ko heen gondanmi loolu de ànd naa ci ah defaru solo ba mu baax bokkut ak li nga doon waaw loolu moom ànd naa ci Amadou ñee naa la nag jamono yi ay koy wel kon kay gis naa leen yéen a ngi dem ak digg nga solo ngay macha allah ay dem di ko ah waɗi kam simre maa ngi lay xool maa ngi toog fii waaye lépp lu xew ci biir maa ngi koy gis aɗa welani quoi dama siiwat maa ka wona siwde tan kay barke seɗɗo jeew ɗum ɗo sood warga sukar ñande fof biɗi mo muusi juuf sood 5 kilo ma sukar cooɗa goros ma warga pawa ɗo jërëjëf waay min waɗi ɗum jërëjëf yàlla yokk xew yal na leen yàlla jubóole walla amin amin waay ngeen sëy ba am ci njaboot bu barke amin jërëjëf waay jërëjëf amin Diouf jërëjëf waay illa wallahi ka Amadou waay lii bari na lii de mënu na ci bañ a fay kay jërëjëf waay waay Amadou waay cey ku ma waxoon ne dina changé ne dina jigéen a wala soppi nit en tout cas ñandere ko mbaɗɗa ko hay dara welani kam hennde holɗum hen ko mbanmi an jaɗen ha galle mama Ali gacca amin e sal he min e mamam jaaha natoya nder suudu kalidou ha kalisa natawma to pourtant nde warata nde mi ari hay mami waɗimo prévenir mbimami hotoma naata nder hotoma ya yaltu nder suudu ndu par ce que mi yiɗano hay goɗɗo probléme mais tiɗɗa hoore hotoma to hayni min da hay probléme goto mi yiɗa an a yalton kanko o naati mais min seeɗa mi yalta mais kono naatirni yew artan o jooɗi dow am hay salmindo salminani ay mi hay probléme goto mi yiɗa ah bon eyye mais ko an waɗi ndax nde garmi mbimami yaltu won garowo a fonno yaltude ndax min añde probléme tax mbimami ya yaltu an ma copine ayde mbiɗa kaari min ɓooyi e kadi min e ma an joni dal kalisa gonanɗa ɗum wona lawol de wona ɗum de wona kalisa gonanmi wona mi wonanani mon hay goto e mon mais c'est juste que probléme gañanmi te ñandere mi haalanima kalide to rewde e kalisa en tout cas min dal mi watta provoqué hay goto kono so waɗi kam provoqué rek min ne waɗan provoqué dede mbiɗa gorko ari o ari ɗo yettima ɗo no ɓe mbiyata ni mi winama min somi ngati hunde tan koma taƴa peeje ma tan mi nanduma an ala ko donkuɗa ay kisma ko neɗɗo e feccere e feccitande ko muyta hen ko ɗum tan wawi ɗum woni rôle makko ƴeew min e makko escalier par escalier naatɗo yaltuɗo nodduɗo hamin keɓe mo te mi haalanma noon gorko Zara o